studio kwagu. Vya ndo angimoka studio nosuni gotanu hapo. Ni gotanu wako. Asante, karibu nthini wa Mutongo TV na indi tuambia amboke thia musiaisia wambo mutabia wewe wita wata kindu chambe na umito kamba wiva na we feel at home relax. Asante. Musaisia wa mukata kwa masitwa nita wa Dennis Kioko na no tanu munene kwithwa twigisenseni kicha Mutongo TV na nithocha musaisia witu tugoto mwana ake atukwata na pamwe. Umetoka kamba wiwa ukamba numetoka kamba Kathiani bandu beta wakaviani kaviani. Yes, kaviani ni bakubina kwa muneno mo wakwa ito Francis Kioko na bandu na bau wabeta padbeto ansa ikoni zikitu ni bifonza ikoni Yes, thank you. Nerarambia na kiukwete ukithe kikombe lakini ukithe kindu kingi nundu naona toka na tools cia ya maybe twambie nikana uturabia weka hata lakini what is this? Ino iwa eta wa camera Nikon ino rutumia kuna thobisa na no ngune visa hitiwa Aigitumio na kimage no tumanda ukona visa ono una ile to kukona visa nundu kila saa ni kalani ready we ready ni saa nitukithia twibika bau pa kukona visa indi kwa ine ndawa mbonda bia maybe kila to nene ya camera is wide na maundu ma production ne ya mema ingi muno mwana ni bala withi no no tubika bau tunenge details sia bala withi indi tambeto bika bune ndonda bia you in production nicho kila wika na nicho kila oteka kana kila wika chonte ngano kunwa bisa ninonete bisa sia ikunzie muno ninonete maundu angi maku edit na zindu cia muthembo su indeka nimeiwe kuma balawe galikoni no ya media especially city muno uko nini ya bisa na filmmaking that's all na sindu ingi mbingi sibunde no izi mbingi ni sengwenda itunene mutenyani wa umonte etwika production ya film etwika live streaming etu fly drone in events na nitwika graphics ovanda nuswa media ikindu kicha kuicha maundu azonondo you apart from kwithia creativity the skills ila mundu wenda nundu ibe mutonda kwithia umunenga kamera yona ndesiba le kwa kanisho ni mandu wende school ukasome ya ni mandu makwibundisia kana how did you get there? Then kinengo kicha kunia visa kindu jambe ndona kwa seigwa hii passion talent yoka alafu you according to wende na experience yako need yako we more trained oni kindu mundu enda school akasoma ikenda uzedani na techniques nzosio kuna visa Uwe we katika mwenundu bano tukomani ito na moba ama kambia mama ya the school make you kwitha na passion kana interest yo kunwa maundu yuko sanya visa na mundu swie thio uya yate na alama kuna visa na tiviki ya kwekata kuona mundu swie abikie bandu aye establish kana ayungamia na yuni mundu yumunene utona kwa sioni mundu maybe wabikie bwata then a process yesu ina atani hiyo na kunima visa wala mani mende tendeni a few days no twasukumana twakatapika bandu na the school neka some training and na sio kind field waambio lika field. Yes, na this in field that's back to 2013 when I was in secondary school. Bana kindu kicha kuchumira bandu ba sabondo gita wa kinengo na wena kinengo ono ketwa au kakasio kaingo kethia kila kindu kiutungito ba wingi kutungito ba thank you na indi mwana museisia usunu mweni witu ni twamina kumama amwe katwa maondo ala wika kindu chambenye na manieta mukunwa bisabe kabisa kasio muno wangu nye na nethani na wendo wako mana editing yake ni kana bisa yokukumila idu nenda yutunene maondo ala yume the behind the scenes you before we za kuona mundu hapo stita kabisa ka birthday iti happy birthday to me smart monoi what happens before there na indi kindu kingine nesi kumandani kana niweka maundu ma filming kusanya ni CV kana siathe na sindu cia muthembo su aningetha wine kulio ukwenda tisungi we mundu twakwitha wina passion ya maundu ma media passion ya maundu ma kukona visa kusanya mabisa tumotumani usumu kubi kwisila kwa idite tukende mwe time namba yo tumani mukubi tu live ndini wa Facebook ondu mwe na YouTube nenda tambe kumana siathe ila wosa na siama visa
nundu yu tena kukona nonete wewe sanya siathi ape mundu withi aya sie mimi naweza chukua hii event lakini kuna nyingine siwezi nikachukua twambie babu ndine wa kosa events sitengemea na level ya kuya experience ya kubalo bikete nundu noko kaisia chathi cha customer kasia nyeta mwene ndi soto na chathi ki ni kwithe kinda experience yulu muno either no so si wangi kanoka ya kanacho ndukanangie customer chathi chake nundu kwigwa useo lakini thiu at my level lakini mundu mwithi amwe bata na ikilovia no mabuke mundu akasienda kuona bau ani taka source mundu twigwa twibara lakini ibatengemea I personally kila mundu wigwa na principles ila yake ukeza ida ndu seti kila wike kindu we take comfortable wanangia mundu muthanake nundu at by the end of the day mbele sia mundu siwa si valued muno na mundu by the end of the day no to ka question ka ukulia pona ndo na deliver as best kilo to na kweka tusioka bau wambonda bya imwe katwasi athila wosana sia mabisa ila wathiukava undabeni siva ni kanaweza kwithia ni ngoma mokulia langi meatiani itamelika laini ni wiva muno tukuna alusi tukasioka inge tukakuna siathi sia ngasia tusioka inge tukakuna siathi sia the last respect tukuna siathi sia tukuna tusioka inge tukakuna documentaries birthdays and commercial events iko kube wenu uko na siathi sio nte siathi ndala siaka we umba na siata yila we na chathi yukwangelekanya yumu unene wa thanta tu na we na wedding kana we no chathi ukila we na how do you prepare yourself towards ensuring you no abikiana ku deliver we amusio namba sisi ya kwa list ya kwa kila customer mbedete ni chao kama na mbedete kina ki na kwa on the other side ni banga na meyo no nge prepare kesethia twithi chathini nina kila moyo wondoto negwo yendeka tutukume ya museo alright na yu ila mwabika chathini nenda kukulio ya nundu nika kilungu kingi cha wedding show na no kauka koma na mundu mugatia mwaka pa chathini so what happens now when you lose the footage mi jeni apenia kia sababu mila suo nomwe but this industry si avodia like na biko kuma tumake wanzani na biko bisinu tukako footage su tukamia bandu baseo but in case of kindu takike happen no kauke kalande ukalesa customer kukela ki happen ye na muhimu solution ila mtu na kukama hapo nayo imagine mundu etwa wo mundi uni arusi yake ni muthinyano uni ni mweka makava event sa mmekava vizuri mmefika mundu usu utona mwelezea hata wimwe kana footage isu ni minie na kwa probably ana challenges bingi muno na hizo tuwa tu avoid ndu ka ukethia once to amino kuthi chathini tuwa na kindu tukita backup camera ndino mobisi yakwa ni bwana ni bwangweto train ela twathinamo tumanenga machines ukesethia no magweto iko o training bu mo seto mabisa mo sete video na in case of kindu happen by the end of the day tu go na backup to no uneno na customer tukamua ki itu akama nacho even though kejo ki happen iye but kikwa usini kwitu ki happen itu go to very careful undo tu go to execute cha 67 year once in a lifetime maybe no nekana itwambo bikabau nundu yu isu imandisha kana utsuni mundu yumbaniti na sengi no si happen ki accident lakini ngokudi nekana yu mundu esienye na sindu sia muthembo kwa se footage maybe kangukudi no who is a good photographer kana videographer kakudwa a good for videographer na photographer kana kwelesio yani ukakulu yumundu yunikana yila mundu kukosa kwa antwase tuile na ndo akwata mundu kwenda kwa so mabisa machathi chake nikana kusakwe we over me mundu so ile takwitha isisi chao pesi nukadhamu customer lito sisi andeni wa service provider ebindani the law kwenda services ya mundu su kindu chambe na walito sisi mundu ni trustworthy
wambo muisa according na physical presentation yake na accessibility yake otono mukwati hata pe mundu ku mundu wa mukunea ogwa tukumania bati toti umunenge chathi kiwo mundu sundu is by the end of the day otono ko munyaba usinye mundu alete kwamba ku avoid wali to consider mundu la wese anytime otono yumosaba ati mundu mukuni ugese thende kwa za simu yako yeah so ndo na kwasia quality sila customer rate gwesisa kula kwe service provider na twali kanti no professionalism yukati wa yumundu. That's why I was asking who is a good videographer na photographer. Ni mundu la ni photographer ni mundu la wa like full equipped na presentation zo ya aware yeah ki hata you okay say there was sisia portfolio yake nuko na production ila wikite uko na ni serious na history na history nzio na wasiso ke there and equipment timundu like ukoko chadini cha kuna simu Thank you. Na ndenda tambo kusioketi naovanini nambo kunikila your background ya before you ko twika nuwa ye establishi na okay na kumana kwislamano mwacho kumana akiitwa DJ Georges na kukathia muno indi nisi before then witona kwitha wai no na ndoto ya kutwika kindu kingi maybe ila wai munini we na ndoto ya kutwika chao maundu moku niwa bisa na wasanya wa mabisa ni kindu chai akilini yakukani kindu chokio develop hivi ndaendete ndine kinengo kicho kunia visa ni kindu chumani tia basa muno chumani ko back 2013 ronu kwa dabseni high school ino kauge seithi ya manenzi wala twasoma imwe especially ala my form 4 emo kema bikabandu manzi ombete visa sia Thanksgiving day not Thanksgiving prayer day kawa ala my form 4 my bothewa na zeda membicha pisa ndia kwa ata kamera na suo nomwe na manzo mbicha pisa muona na suanea haige ni kuna mbolea nacho the following day no ke mwalimu mwanzo methasi atukulia angulia kana nuko makuni abisa ndo iwe nguna abisa whatever like this student yaswange umama tabiri nguna na ndiye nako na abisa na singu. So why were they saying that? Ndise muona ete cha kulani so no kane banga na mando ka kamera na savali anzio wa kwata kamera ya kuyambe bisila wa kunimbe yuna ndo kwata kamera isili ata kana yu nicho yu kila cha kuguide ya kutumia kamera kana be bandu ile onye kamera kila kibo nzo masi ndo metoke na ndio na zizangu vise kuna wa through pisela du captured la adi copy na kwata skills kadhaa ba na ina kuna visa amundu kini kindu between nacho baendo mundu tona like thutaku nuka ukethia anoka present show ili hata pendo medical la manenge na no manengwe mundu ngi the best but nuka asia kiutikisio kimbe ti ukunicho kisio na wese na ndo nesa perform nesa odhuki yo choki chapen na kuna visa na ndo masiti kilapyo wese dia measia mayao na visa ingeta isu. Thank you. Nenda nambo sioko bau kwa nundu ambeno kunua visa ila ukosanya ila kuweka videography na photographer, which one do you love most? Photography. Kwa nini? Nundu kilo kingoni ikinungu na nithumite na nigwando no anisha kana ila ukosa video ndio ya yumite kana nigwani nithumite lakini kwa cloud ya kikopa kwa clacking like anoka mtu sasiana you can do it perfectly. Pepe ndamu nyomo maybe wa thitasi ni chathini itwose chathi cha mutwano na nikala ka vital moment you can now kiss the bride. Have you ever missed a shot kwa chathi chonde na undoki happen kwangela kanyuke so miss shot is maybe uka by the time uko na battery si hapo nini kindu chwa liro chosa wadito like this ni disappointment nena muno ila ni when it tried my the best abala ni miss part silainge lakini veila but the part is ni gani for prepared ni when relax ide ni miete lete ne sapi ukiki so mbeta kiu
thank you. Na indi twisonga netina nengwenda kumana ila mamino kona bisa nikana twise kuona product pebise mwango nie na ndisundu wekanie na yoyokie idio ndungi na nethani na mukuli. What happens behind the scenes before you mundu ese kuona if the final product nikenda mundu ese kuona final product yake twamino kukuna bisa etuka tukasioka ngi tukekalanthi na tukakumika kindu kita wa editing. What is editing? Editing ni igwa ikuite sindu mbingi. Ni collection ya sindu kadhaa like colors, skin tone and lightening and to some extent ni uka touch up the background. Yeah. All right. Na nenda ondavye katwa amwe katwa beautiful moments ila yima wa this ya theni was ya you don't want me na kumbia be wandu tenda no miss everything lakini ndoko miss the part that we are saying the bride can be kissed. Maybe katwa ila wa this ya theni ni maundu mevala ya yindi your favorite part this ile vitu ambazo zinakufurahisha. Mostly part ya photo session nigo yaenga bima muno nigo animiete lete dibona kuna sina kuna chavi. Aya katika asia dhile wa capture sio then we start get emotional ni wewe asia no capture sia the last respect na sindu siamu the possible na sio sindu sio want liata ta professional ta professional ukauke ningo bina mundu ni uya ukauke nenge bina na we move on. Aya ikuliengi na nenda nzungie makuli mako kwa kiuliku nzungie ametuki tito kwenda kuelezea sijui kama jamaa wangu anaona haya hizi kwa kawaida wanaandola media ya kamera ni baba maiva hata na kunena basi kwa hiyo in front of cameras maybe are shy and there are people of few words lakini umo ndani ndio tena ni simu ndo back in makoneti maondo photography ondo mwe na videographer influence ya technology pala ohitibikita kana maondo ma technology ni nzeo kana ni thuku yembeni wa maondo ma videography na na videography photography na videography kana influence ya technology yetete chau kana yetete changes even thini wa industry technology tu wala tupikite ni tusukumite muno thini wa field ya photography na videography but in another words pia hiyo ni tutungito it not some point ndo mbelesi yu anu kaukedia like the sindu imwe services mutu na kunia customer anu ndua change of technology no ebo kwikunia kuki you lead us there no we affected at some point. Explain more. Wasisia nowadays kuna maundu ma visa uko kethe mundu kwie a generate visa na AI usiu mundu like isuni challenge kimo wambanika undu mundu usu by the end of the day ndu so mono visi ningi okito ukune visa most of sometimes no one customer uko visine ukamukuna visa taitano but by the end of the day we say they generate ye visa ingi kadhaa we say they are not yet nenge challenge. Nonio na ukie na now you can make graphics kwa kube no make poster kana no save poster wetumia AI ibindani ukite no kona tutibika bantu twekana nobo wako kuna visa yitu ile tu rely maundu wange kana wonata ibinda tukite ndio na sindu isi tu in future pio na bina we the technology no yako na sindu ila sika one the name graphics design undu wa tatozi sia like in design sia AI not the same na ingi sika wa ni mundu manually so bina we say the name compete wano bande ya visa ya AI ndio so mikombea na visa lo kunitu ni photographer. Aya tenda tulikendeni wa equipment na nenda tambe na kamera no kwete ba kamera nsio mundu yaenda kuthoa kamera alito sisi chao pio sindu kadhaa mundu alito sisi ya eloko pase ukuwa kamera kindu chambe ni device ya my student lani bwana si ofisini ni andu alota angetite ni mumeba nundu kumundi ndu wose machine nene muno uyuko thukumana na andu matesi
like quality suendo manenge niba una sio hii machine sasa si expensive kwa hiyo ila mundu kwenda wa kamera ailito sisi chao sila mundu kwenda wa machine usiasia atangetete group yepa ukayuka kenda utangetete like corporate event mewe maenda sindu quality una kuyuka ba within dukani sisi machine la ku produce ula quality ele ku favor in terms of lighting ele ku favor in terms of zoom in power ele ku favor in like battery reliability vitu kama hizo maybe naombelesie munango yulwa kamera esu kwete aspects yake na bata wake munene otondo niwe wazekana niyo kona bisa maybe take us through duka mele no kindu chambe klani miendea ni quality le nengambe at the end of the day kamera no kindu kila kingi niwa is kutumia ndiwa is that much complicated nduto mpe kamera singu kwa kwatoke sethia ni complicated munona no kune ya muthuku wine kamera iyo nzie muno ina feature sila nzie opyo ugesethia ukuneta ya muthuku muno ndu kamera yani complicated ani ku limit sindu ni imwe ni settings mundu eka kwa mane ku set no mando mundu ene kamera nsio pecha dikimo 20 okaba bandu teacher ko lakini kamera wasi ni kamera quality na alama mezi kamera ni makwazi it's a good camera lakini wesa kuona hiyo product ya weolodho kumwina kamera suithi anu wina mukuli mai ko utome yegalaka kamera kakabenya tusu kaukethia ni entrance personnel oloko metumea ndasikala wendesi iseti ni simu bengesi ebyo ekito mbatisho kilo kukuna no kubatisha tu kwa mundu kwenda kusomea maundu ma media mundu kwenda utwika photographer ailita kuithia equipped na knowledge ya camera sio mpeka na yes wale te equipped na knowledge ya camera sio nduge sethia ona ku mundu akaetwa camera iba no weso wako metumea yuni kanongo ni bisa ba what do you need Egenango kuna dhuvi saba naleti wendini da good lighting. So is this a good lighting? At some point it is kwa bisa. Kwa uwango na bisa ukangono yethia ili atakamu. I want to try how you take your picture na nenda kumiona. Njisika na mundu wako kamera nukufikia na kona result but nendongo ni bisa otwende otwine na indi ningwithia ndienda kumiona kisebe ni kwithia ndina okana ila unango nite na indi ethawe ne kulio kwenda kusomea maundu ma videography photography education yake ni kilungu chele takwithia kiukunenga ujuzi ula wailite yulwa balo kulikwambia na eneo utaona usomete ni wailite kwithia wina ina knowledge ya undu amina kwaze no uko kethia kamera ninseo lakini mundu lo mekwete ndena experience ya kwana wailite kwithia unko ni bisa otwende na konena ndi tamino kona bisa yesu ni tukwithia twemionwa kama itakubali tutajaribu tuione na indi maukuli maku na otuma kwisila kwa ilita tukende mo 5 ni namba itu ya otumani mukuve namba yesu ni free of charge nendo mantha otumani waku mundu tosie isie kwisila kwa ilita tukenda emwe 5 umenipiga picha seti ni sende no seti sedi afisa yo kai clear na ilito smile kana na ilito kala normal wali to smile nende yo kuno visa na kuno visa sini ngwithia nti ukonya ni pause sindo ni pause thank you ambo sisi ya kindu toto endo mponethie mundu wakwa wa kamera nizikano ku capture twende na kuendea na kunena nyeyulu wa maukuli maitu muthenyani wa umunthe sijui kama tutaipata ni smart mwana by the way taniekea tu hivyo haya kama itaweza tuithia tuisonga na mbee na indi nenda undavye katika mipango yaku yuwa ubikite nicho kilo kuwa utialiti nthini wa photography nundu nosia na sisi ngona you up to date na trends ila sivo nuku bikabikite pio singo kadhangu bunetialiti kindu kimwe finances sisi ni limit ya ni bwana na miama kwenda o machine na nake kuliko nani nayo but nundu finance siwa sini limit but in future or through pitiola nikia
ngwe tukakwata usindu nzio mashini nzio. Thank you. Tumevuta sioke katika maondo amwe photographers na videographers kia ndumethi amena very good image kana nduma media amwe alamu kuna na visa tionde of course ila woka mundu assume mundu ndo waka birthday ndo ona ko mitandaoni baby sawi sako manansi mitandaoni maybe mundu ayovetova yani in a way ni visa tena mundu su half naked you kambele si you undu handle client usu professionally bateko vita mebaka naweza kwenda ota unwa mnoekata ni wa mu contain kana ni wa mubithia ndo akwithe you business no wothi ku edit ni utapatana nayo mundu usu okie studio no avendukie na sindi za mthepos. Kindu kimwe tuigwa tu basic ni kuigwa tu principled. Sasa hivi atwina elamea tuigwa twina yo ta mundu tuke control na sample ndivyo bisimu tukauke sethia tuya customer thu itu ikona tuke limit ilo takodani sio ando mem customer siwa na mawendi maingi muno na twabibu kwa mawendi no kauke sethia pio customer kwenda biso ke sethia no ni bisa by the end of the day tone so kwete makulu maingi na wina ilenda ya siaku ta mundu ano ngino ka protect nda yesu ya kukoko kanga ndio customer kamwe ya instead ya tukuna bise no ilio no tume twist no ke kalo ugeseza no uma ina bisa yona ndaye ya anageza no kese present ye wabandu aya nao ila wesa wako manana mundu utekwiwe ndu kwenda ebwe okie studio ena muungamo wake wabiselo kwenda ko kubudili hata na customer ala difficult na tima kuna bitsa ona siathini ndo be mundu fana kuthi ukakwithia no kwitite buya lakini tawawezi kuzinda. How do you deal with the difficult clients? Client is very difficult kindu kimonika na ni trinity team yako kweka ndia mabundisa kulea kindu chambe ni kwamba accept kila customer ku tabia na utabia we mo correct wa mo correct alea nuthu kuma coding na ula we professional ukamuthu kuma omusite ndakese uwa ayate reaction sio dhatu uyani kenda wanangeke nuthu kuma we na uimosu omu control no by the end of the day we ba field customer no ndo kufixi kwa nani mwe uko ni kilo kwenda but undu trini twe we unengane we amusewese thia kukio kwalao tibu kita utumia owe ulo ukamanu bundene by the end of the day no gesana resources anake appreciate badai lakini yo tukita kwa vudi mene no suminge muno kama akeke itonekana zikitu afudi ya muno otuyo bono ndo isenye no kona bisana results yake tondo amina kuelezea mundu akaethia ndanono sio wacho esa kuona yu badai ni lazima photographer na videographers methe ando creative kana wamina ile awe na machine nzeo na no soko na bisa that's it machine nzeo sio ukaradi kuigwa like we creative creativity chuma na naku no iwe na machine nzeo lakini weze thia wolo produce team seo ni compulsory photography we creative na iwe na like aya device customer kindu kila kiseo aya mo direct undu ya musuma na creativity kila kiendeni ya mondo kiendeni ya mondo maybe ni chao kila mundu ulaiwa kawaida ukakuna visa akakona chathini ni chao kila matethi ya mesi behind the scenes cha akoni mabisa na osanya ma video kila customer te we ese most of the time uka get the customer yosa ukunua visita kindu lightly munovyo ndo unengana respect according ndo tuwe atwekite investment whether they cause ota mundu wa kawaida at sometimes but by the end of the day lawe soka mwadhu kumowe ya mwamina wa munengo we yanzi onelanda yanzi osio kainge yanzi ukoza ta mundu wikitumi muno aya nundo ine twabika baune ndako kulie yulu wa danger kana ni wa yethi ya moisioni kabindane kala kuna bisa noto ni wewe asenwe ka documentaries pe kundu tunakwenda ni dangerous kuna bisa
kana yu okula uthi uko na visa maybe ushaijipata mahali kuna yani pandu wena muisio kana bandu wena danger kamindani kala wewe yani. Yes, tukuma naona challenges hizo sia o miso ila tuyewe yani. Ndo nuko kanengwa like a documentary ukathukumia mundu like ukamwekela mostly like aerial views kula tuisa kumania na dangers hizo ni la to the field mostly to cover like aerial view ya lands. Uko manane mspevi na tuwe low the field na wase the customer la tuende to thukuma kidha kala to amukunia visa sia aerial view chena ngusanisyo the moment to kweto kuna hii aerial view community yaita thina na wase thia twalika muisione thuki no kutoka tukaisia nature yawe ila customer atwita kiu kutwita ni kindu jenu ni chake kilo kwenda kike kwa coverage twamino consider sindu isu ni hutugo ya on peke ndukimo kwenda twenene muno na ni kwithia twathisia thini ipinda na bautane twenda ona ka kamera kamwe na kethia ntako kanite indo ipenda cia thini ukethia bena kamera itaino withie nili na ibena ka kamera kamwe kana kaindo kamwe very interesting kasto ando muno nisiniketa wa ka drone ndatambia na yo drone ni chau uya wa drone ni chau na meisiela yuka na sena drone kabindane kala guthukumana nayo ni miao. Drone ni kamera kuna aerial photography kuna habisa sia yolo kateke ando injima maketa kateke na most of times drone iwa na challenges ila sia yo isuwa mita miiso the drone ni ukaokethia ni kindu programmed na ki program tikitumia sensors ku detect like object na no no fly or drone na ya biko koyulu ilok young there's no risk like what happened in the they enjoy ya nundu venda ya ham kwenda hata sia you kitao take your time una relax una you yangi take serene yes ni yangi ukesaidia yonje bando kana milogili unje most of cases no one to video to samba ko mutandao niona like mundu etawe tombete na la drone ya nyopando na weso na yende to yaite mwelekeo jise kana waso na sino sio kosi na ni tamanga mundu ona sample ndio yate mo mundu dhuka ukethia mundu ila senza sisiwa sina we program yetu sethia like pen na ni kweni anda flying distance sethia by object imethenge ya thenge ni object muno mostly 7 ya ndini ya kanisa no kaugethia ni nyonga mabandu pamwe ikangi bomu anu la kaugethia like photographer ni wa panic kwa alama panic ya akwetu ngangana na control point iende hivi ama iende hivi anajaribu yenye itakumbali ndio ikende songe ngata la drone yeso kwamuka imadhu yangite na kito jiwi kimo kuta hivi kawisio kaingo na by the event ivaluka obunde yabaluka na mbete yene yabaluka mbete yene maybe balayo baluka yayo baluka lo mundu lu na hiwa na propellers irazituma hiyo luka no simu no sito no mundu tukino musio we musio munena muno na usio wa drone yundeni wa amount of videography na photography apart kumbia no aerial view itethesi hata ni kana yukuikide kana we anwe kala nesa kana you the end result ya we ola maybe mwendi okava either ni wedding or kana chathi chonde kila mukava what is the role ya drone thing wa amount of videography the drone eta ka flavor kangi ndeni wa filmmaking na photography ila ka flavor kala like a still camera like this itatono kuna gesele ni unenge like bisa wa kuma na yolo bisa wa creative muno ndino wande abiso keseda wesisia video ikunitwa na drone ina lokwa atakuleko video ikunitwa na a still camera ndei maybe tunene you assignment ila wane ukona the most challenging na tumawe twilikanthini wa challenges ila you videographers na photographers makomanana ende naambia na maybe kana ambia na event ila wa cover iketha the longest
na event ile wakava pia kethe difficult wa highlight yai challenge mwa chaita o nikana generally yitu ne maundu makoneti yu I challenges yo nte nikana mundu twa kwithe amini school kana mundu kwenda some ama maundu ma videography kana wala maintain na mayeso koma na challenges makethe ame prepared dhudi tuinene challenges taisu pecha thikimu twa nengiwe na twa bika field machines isia drone iyo ya tumete tuinengwe chathi nazo siwa simu na twanenge twechathi ni kwithiwa andu ala methitu maithu kuma previously bai mundu wa manuva challenge kiu etwendie twabika na sasa yako clear drone ila drone yambia there is no is a like by a lot to clear drone na wese na customer ba pressure line nayo ni vita drone su yongwenda na yingi ndienda twenda na kasamukulu na awado stress yiye muno na dhipa we experience yelikela wendo kene kulia yasialanga madhukuma abana madhukuma wosu ukewe successful na twangangana no kana twa sio tawala bena yala nisigu avu lo siandeke ukesaidha ni limited windows of like drone siambidi anyway ni creative na vingi muna na request access ya kufly ndo messenger toto mao kwa aviation tokana to messages kwa aviation ni requested for access ya flight na within a few minutes obu customer atwetete ulu ema ndo meyo access yesu na login na twanengwa access this is the most find thing by the end of the day customer okay wite muro mingi ateketa atuya nyuma mbe kuthukuma uyosu ba ala twita on the ma failure na tuiwe nuno ndo na uyosu ogini no challenge kimoto akumania acho oni benda kuwa we more trained kena no kundu as a photographer wewe kwena like training sia drone ama training sia camera work ama masena una attend ndio wende upate more experience unaonea nikarrange exposure unaonea nikarrange my fellow photographers wawiwa kwa na training niende na nukuwe ni ndono kutethia uko create your time si ukadhi thank you tulikandeni wa challenges ila photographers na videographers kwa jumla makomanana sio challenges imeto komanana sio as a photographers na videographers ni trust sometimes we go na issues ya trust ndo trust customers yako ukauka kuno simu ni kuna mundu utese need like wa boss wana akeli usunu na ikuita bandu basa muno na mundu utamona kuno challenge kibona twenda watu riskite mwe na contract mwamba kwa atiani na client ene bwana contract for mumoko muzo sia lakini muzo sio na simu mundu sino wao kenge haina deposit like vita ndi based on na miaka mivitu kuvuitina the friend yako weka nyumo kindo ba unapatiwa dio deposit ukani ngo deposit ndo mundu suwa esiku like equipment no si was very expensive no muko mukegwana akautumo deposit ya 30,000 but by the end of the day no we see okay together kindu cha like 300,000 kuma walawe huwa na risk 30,000 siake tiundo tiki challenge kimwe ndeni afudi no kiwa kiki nene muno ila inge challenge kila kinge no but is most of challenges you ka kwa ote prepared once we go prepared inakuanga ngumu sana kupata na challenges thank you nena na mundu baya wetumia kamera ya utona kuithena wendi wako twika mundu wa media in short ni watu aicha thini watu cameraman videographer na mundu asu on the umwelesi ailita ku prepare na ailita kusomea chau na ni chokelo ku expect thini wa industry mundu to says about to newa wenda passion thini ya photography videography ndukilanda no kutabenda no kuya
ukete langina iloke so kwata equipment ila wona sina photographers yala nene kala kaminyi nako anzena kau anagenda kiana hata anzena no once una simu ugesukuma by the end of the day ugese vyabi kie bandu mundo skills niye mata ati machine lotumia na kwa alame me willing no you guys na courses ya media production filmmaking editing video editing photo editing asimbo mingi taisu Thank you. I don't know, get a little bit more personal about your work. Anaenda kukulia weke ndo ni kuquality ni chongo ambia na jo videography ama photography. Photography. Aya, sunrise shoots ama sunset. Sunset. Yeah. Why? Siwa zina like katachin flani suka koke sahivi ya ka golden shade yo ika interesting muno kewa na creativity kinge muno ebuno ukuna iyo sunset ukagede wena falaite mbinge yo kwata a creative shots sunset ka sunrise iyo sunset ni kunenga varieties mbingi muno sia ukunia visa ngweze ndio limited na who said the product ila ukunya by the end of the session this is very interesting low side ya uonya like customers ani ukunia ta and sometimes ukaogeza na photographer sangimo sanio yenokwa mitoko nangi yata aya indoor or outdoor? Both. Explain. Mostly indoors. Guna like ikinduki yakinda kamene ukisaidia like my daily routine ukagethia mostly ni kuna sa indoors na ingi sa outdoor tukuna once to amino go to na event ya outdoor. Aya, editing or shooting? Shooting. Why? I don't know we making like me work choke automatically. Ni bata choke say there ndio lazima kuyo kuna visa taisu nuclear alakaraka una wale kanga ligwenenge editing nenda mundu at least in a time una time mute kalati te na mundu serious munobyo. Thank you. DSLR or mirrorless? Mirrorless. Why? Mirrorless ni kunenga variety like ndiwa yo limited mambo na lighting na ina quality ulunesa. Aya, weddings or music videos? Weddings. Why? Wedding ndiko na nebwa nemu yani na ndina wedding nenga exposure nene muno yokomana na andu tofauti. Aya. Kamerela maybe while brand ila while tosakwa kana kamerela okuwe yesu ni owe batana yokuthukuma nayo o ikwa yiniva mostly in base yana Nikon cameras. Kwa nini? Pe smoothness Nikon yokuete yae na sharpness ya bisa lakini klangu kingu yendi wana challenges sisumbinge muno suge saidhia like settings ya nila si compromise mnoga si kunenge challenge isa Nikon ukaogethia no kindo kile challenges muno su kuseti ni laisi na like ni valiana light muno su kese ni kunenge challenges wala uko na visa to camera singi zaidi wako na visa inakupatia challenges mingi sana but zio na kamera no nenge ukakuno bizo kaisi ukethia no bisonzeo. Thank you. Aya timine makuli mamuthia kithio mundu du videographer kana photographer with your way like kandisi ndu sionde niba nende level wa matinga. Kwa nini? Ndio kiwi kindu off kabisa na kithenga ame na kikingi kichwa sima kwa mengwa mayera ninga soma. Baby no aminia kana no sio asi maka yakasiana ikasoma kana ikapasusi ndile momena interest nasio
Okay, oino ni kana kako kwangelekanye nundu ni thitu katika media ngazi kwangelekanye kuima wea, it's an example nangea mwana wa kwanda kasome media, lakini we mwene akaithia ya passion yake katika media. Do you support wazazi wachagulia watoto wao career paths kana usiana sieko sibangezio? I don't support. Why? Ukaukethia pekila mundu kubwe kingone yake na munengela kitengone yake, by the end of the day ageso sioko kila wenda wata mundu. Thank you. Ila wakomana na client ukwenda kuno bisa na ni nervous pea numaki ya yuma vika yuona mundu usu ethia aithilia nitokukia na iwe mwe pause na mapose hapa na pale, maybe yuka mbele si ulua undu package ya clients ya kunikana relax nikana kukwata product nzio niku ndugimoto amba kweka izile twadhu yani we are too serious as such. You say there like tuone customer unafaa kufanya hii exactly uruka ukese there to inform jokes obunde ne to direct to customer ukweka number those moments wewe watatulia tuanze ukombolo maana anonsi tu direct yete by the odwende on session obunde no ka okay there no relax ye kombosi toto monya like kinuke too serious na chomo nosu nwa mwenye ke serious na kia kitaike serious usethia nukwigwa beyond abandu bena kathina utumatwa ombolonesa tumekieto fans na twambe kona ne session isu ya kitu ikweta weka like kuna visa kana kweka or interview tukambo bring up like another story by that time do tugetwa mina ewe ne kombosi edukize ka story ka okalu changi to kwa to mwana usethia twanzo capture kila to kwenda. Thank you. No hivi abisa ni ya mundu. Okay, tasi mwi photographer eli na ni vital ni pizza very important na ino sasa ingi ukakethe yethia ninyi na kututwana we ba we ndo capture the moment na even na mundu ngina akiwe na ka long shot vaya we na close up ushajipata kwa family picture ya mtu yenye lazima ikae? No, ushajipata? Sijawajipata. Aya, na tuimi na indi misconception kana maundu ala methe amewetanisa na photographers matema uo. Pio sindu mbinge sewetani wona photographers. Ugeseria imusigwa sio sia uo inge usite sia uo. Ukila kitengemea mundu wetu ngamia as your brand. Wetu ngamiata. Wene ngenda yata. Uno ngenda no gondo makosa. Mundu ngenda rifaro. Ronye wanengana tifaro wakati mundu su ni musone ile na ile lakini lokete kile mu bitokebana pa. Thank you. Micho kilota enda cha thini yu ile kutabia ndo alama to siisi nundu ntwamina hinda bitu muthanyano wa mundu maili trikuika pe mundu na inenge bana na mbe kindu cha mbende ndae law ina camera mundu malukite bauna ka kasimu kake kanini ka itel ayumela iko na visa ana ribu. What can you tell the people? The same thing onaitu tukitu watu enda na kila kingine mundu ukie kwa atendi chathi kwisa hivi aniwo kwenda kundirect kilo kwika tiki chutu watu tenda muno ukisa hivi atuwe mwene chathi wewe bula kinu kaise wewe wewe kuna bisesu ikaki ungamila ba ikaki tiki tu watu ya avoid ukisa hivi atuwe chenda. Thank you. Tumine mundu anakwitha iwe na wendi wa kukwita chathini chake kwenda kuno visa kukwata namba yaku mundu kutwana kwitha endo menta mundu kwitha mambo bandu bakwibundisi utauna mandu mamthembosu mwina mawisi kana bandu mundu twana kuko mukwatia namba ya simu na mitandao tumia kamera kwa mundu ndolo to newe ayendo train Dance Park Studio utubwa na bizi kuma Chakos Town. Obviously we are well located opposite Bus Park next to Fast Smart Clothes Shop upper to stage. Kwa kutukwacha mundu loto newe ayendo tumanda etubwa mitandao ya kijamii etubwa ndini wa like every platform etubwa twendene kwa sitwa Dance Park Studio na vile nitubwa na website ya danceparkstudio.com dancepark.studio.com wala customer ndo yake akaisa wa portfolio akaisa mawia maitu akaisa sindule simdatu ikake booking through that website sindu taisu
na obisi itu ni muthoche kwa yote ulo kwenda kuko train na itu ondo for currently ni na ndo atatu tuende no train na bado vyo room ya ndo ango matono kuka tuka train na mo ugesaithia by the end of the day ni makwata skills na nime matono kwithiungamia atondo twithiungamia chona itu. Thank you. Namba ya simu kama kunayo? Namba ya simu ni 0710 468 300 sio kelela 0710 468 300. Sawa na indi ni muvya muno nundu akuka inungu na bisenge ya muthia twende na kumenya ndiko gongo na bisa twende okuna bisa na twilo kumawya museo na tulikomana wakula tukomania na ngetia sanbi muthoje kusini itu. Asante. Yeniro asali chabeti wambura saa itatu sia kiokoni sia tilikanda tukatantatu ino ni Mutongo TV ngwatani ya mukamba ethiabe na makulo tunakwenda we na mo atwina abikio masungi anundu wa masaa sio kilela kilungu kiu usome o maundu eli atatu kanokwa te skills kanokwa te knowledge yulo kunwa bisa na wosanya wa mabisa ila ni videography na photography kanota ambuke ndino wa mabisimo na no bikiana kutetha kilungu kinu kile ingi ndino wake mutandao wetu wa Facebook ni Mutongo TV na ndino wa YouTube ni Mutongo TV Stock FM na kwa wingwate kila bantu ndino wa TikTok, Instagram, YouTube na Facebook ni Tawasalsha Betty wa Wambura tuko manenge weyo ndino wa kilungu cha Inengo na Mikalile Tindanesa. Sana.